Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Federation of Khasi Jaintia Angaru People hakalai tri Urisau araja apulai kala IT hau menteri rong ba kajalla u Conrad Kongkal Sangma yakakai port balayo naka State Food Testing Laboratory Commissionerate of Food Safety kabadan hapas Shehil Shillong hadin bala phale test yaka umbam umdi bala shim nuksa nagishnang ba per kibadan hapo kajili jangkasor Shillong haka arpo artri unailar arhaja arpulai Haka kai port ka sengla lam baka jingle test ka umbam umdi na kisapun rutli kitab ashem baka umbam umdi kalong ka babin ban pendankam tang na ki artli kitab kat ba sautli ki weipat kilong ki bam shingan satya u president jong ka seng FKJGP u ba dandi khongsin ulai thu ba wat menteri rang ba ka jalaw la penpau ba ka ni ka dikamat ka ba hab ban shim khia bha bat kalong ru ka sien ka ban kong ba un yo pdiang kum ka di ka jing ujor ka ba ya dei baka umbam umdi ka bakta ya ki pat ba nong shong shnong Uba dandi khangsit ulai thu ba menteri rang ba ka jalaw la kular ban shimkhia lo ka jing pen sngel jong ka seng ban pha pelong ya ka jing tokit ka babnya Di kom ban chup kan mau ba nakaleng ka seng haka artrik nu bana agas apor pula ngilak penlong itu kajing sim ki sampel mo nak snong ba per po kan ka nong ba shalong lingba kini ki top coba kipat ba judi te nama beliau ni sale kini ka da nakada bang yo sibun kijing ujor ki para no snong ba ko kalong pa jabo ka ba jakhlea ka poi ki long yin jongki te nakaleng ka seng te khnang dikenai kani ban penskam ya ta kajing Syam di pada kajongi tinggal perlong yang kata kajing ban lomit ki mo nak ki water tank keleng te hani kajing lum kajongi kalau ban raging sha kadi sanpoit ki snow re ki sampel ki babiang pat ban test ki long tang sap dutli te ki don ki snow ba ki hamtre ban test ki ong ba nimpa ban test te ka problem kadi jongi te nak ni sap dutli ki test ki ba balong te ka lingba kajing test bangi pak test ni po ka food and safety pasture mo kabadan the po normally the kajing syam kajong ni kalau mana kini ki sapundutli sautli kilong kita ki sautli kilong kita ki top ki baki ni ki ki ba pat ba ki judi kilong very unsafe bat ki ba ma bahaya ka kot ka ki pat ba ada ki di ni ki te dina takata bagi layo ni report ila compile ya pulia ma consult bagi ni ki lab technician expert ke jongi hiru ke berap ingin berasing tinggi lab lingba ke jongi lab susu la food layo ni de nak kata wisawan banyak kendu yang chief minister ba tang po social long ro de ki hajar li kita ki public water tap mo ka ba ki ba ki di ko undi ni kita kidan den re nak yang kaseng habang itas nagini sapul nutli tangatli belum safe but nre sautli but yang very unsafe kapa kidan kita ki chemicals but kidan ru ki bacteria ya kapa kan report la I fully details de den takadang banyak kendu chief minister daka basungkhia ngilong yu ba pet kini deka kamyap kamem habari kalen ko khia ta pa ba nama bali ngi karan ni nak ka sang ni social aid kilong yeng ki ba kam duna kayo kakot kumba kalong menta ka dor jo ka bailai ka kiyo ha bat kumta ru ka ding kalong syam jingi banyo ka dor jo ka gasu ka kalong rem dor ba dikipat ba kan kata lai ti kilong yeng kham duna ya ka yo kakot ban pulut ai kata ka bailai ne ka bai ban thang nam ta banyo ka ombam omdi mau ban boy ba ka ke jongki banyo ko mbam undi de na takada ba na kaleng kaseng ni sosne it kilong ying ting sawan man kendu ya u chief minister ban dawan ko ba di bat pet mardo ten re ka ka ba na kaleng chief minister ong ka de issues ka ba judan first ba in history mo ya ka ba judan man test yang random testing adu kan ta ban mo ni na kaleng kaseng ong himla ban le pro it hajar tli ki top kemudian po Shillong city jengi re ni le tang ini sa pun tli re ka outcome ko very worse tinggi kuat nak kalian sarka bukan simkian, bat nak kalian usiam hiru ke ka ba
ulai ka assurance ngi ba shim khia shim khia halor ni ka benta ban make sure ba pai ba ki binyo ko ba di dia na kali ka seng hi kalong ba ke bungi dan ong kalong ba kani ka de jing sedang ban nang ni khmat ngi nang instruct ba ki district bagi nang le ya ka ju korkom ban shim ni ki ban pak test ni ki di ling ba ka ni ke SOP mo ka ki guidelines ba la bu ling ba ka fasai di ngakentu ki district jo ka seng baro ban ni khmat ru ba ki ru kinya khmat ban test ki di khang ban lap ke jing sha na ka e ka daw di khnyak komba ka kum ka report ka ba ni yo kalong ba hakini ki ka ba di bangi juba mangi bunsin hi ki dan ki bacteria ki coliform ki ong kita mo bat ki E. coli organism digini hi ki we ki ba nak ada khamat pet namla ban yi gini here gini ba ki belong very deadly ba hilap nak ta ya ka nirba ka jongi ke intestine ke jongi bat kumta kalban wara siging pang cancer tiga ke bama ba bat rejing inshallah hot mas ka consumption mas ndi kini amne pang pinyo pang ba cancer ngam pa lam bakalai pa ba risuki lada ni continue ban di kini ke badan kami bakteria kalawan wara aja masa waklawa bat kidan ru ki benta ya ka ba kidan ki top ki baduna kini pH level katung ka ratio di bandan tiga jinduna kini ka wara eta acidity ya ka mo dia apa wara ka acidity ka te ka bun ka wara eta ka jing sitom kalau bandai halor mo kalau kan nombor gini ki ini kini diarrhea kumta jing sitom beper bat kawiru kolong ma juna jangan ka pH level kalau kan kata hirup kan ka ki ka ban kawan ra kata ka jing pinsniu ki pai ki pai kalau kan long korit mo apa ketien nong wei ka ba pen nom pen sarang ki pai di katu ko di jimahi den repat ya ke ka bang hapan kran hi ya ka technical terms namar ngitip ba ka undi dan ketelong de mena katong na telong ka supaya hapo ka ki ong hani ka treatment plan de hani treatment plan ka supaya hapo ki distribution distribute ek bang push for locality de kini ki ada robot la san benta tingla shu ang yo chief minister ba so ba la apa de bat ki bacteria kemudian pehan pok sus kan nomor bakteria ada umdai na sus hanun yo lawan dei pak kajing jabo plak ni di top ke bena pok shnaw thar melaban tem dan mereka ikan nak yang kasang hi ka ba kani hi di issues ka ba ya ba nomor pinkran nam ta di hapo jala hi bro koi pinkran ta shlong sti di hajar tu lagi top gidan de nak yang kasang ngimdan hi main condemnation of itha hone ne ke department ngin na pala rela dang ngim address ya kini issues ada LS pat kalau nak sibun ke jing ek pai ban nasional reke ibu dan man ong ni kalau ba ni dong kam ke jing telang nadu ke department ki snong kita ba ki pai ba fi ka sus ka ba ka bawan ni ke na pok PC bat ka ba kani atli ki snong ki ba long sif kom ka dam tring ba ka dam tring ba ka mobile ki long sif kini atli kini ki na pok local source komot ki dam tring ba ka mobile komot na ki source ba mi inate kemudian kini nyala benong bang takkan ikum bapites mau pikir wan kena mau plang. Bawa nama plang badan, teki badan kumta kaleng malah kisus, kidong kisus apa kumamal kiru kadang lo kacangka, kadang municipal, kadang apa local source mo, teki di tai. Fi ka long ini kan technical term dah ni, nak source kawan pok TP ni sutho, dan mentah hendak kau feel kan. Kalau bandi nak pok TP, terkaya mentah kasih nak pok TP kesaya sebagai distribution receiver. Haman laki sidong kita nak tu distribution receiver pakai saya caki household dia hang tai lemar liu pet mak lawan dan kelan diligence so kajing bom sim kia yo kapo bari umpun khoi tu fi kelawan dan kita hari oro dia kan ni kalau mak kajing lap ni kaseng hari kita technical ni bu ajing staff department lemar ni ba pensiat pengen le dari kai ka balong kan ni history bom paju dan menurut ban address ni issue de nrai ke ba ni dan nak le kasang kalong ba ni kwa ba kani ke jinglap ko jongi kan pensha shu pa ba ki undi kilong ki bam save te bang ni nak le sang la ni ni ki bala ban le kata mo da shet ba ko undi khang ba kinyo ko khya o byang ni gi long yang sang ko jongi ya ki ground water bandril te ya kata ngakran ni spang ya kani ka benta kalau save no save te ya kata teng sepet
kajing start ke department ke long sir kan dengan kuat kan dulu ya kisnong kita ladan ni sekhmat ro mo kidon kisnong kita ki basngo artatin ya ke umbam ke ya kata ke umbam undi jongki kila ban le approach ko ke pasya le ya kan do ke department pet ba filap dal dia ya kajing sisa kadang balada kadon no maki ru kila man ai lang pressure kan caka department lengkap makasih. Nak kalian cuma siam hiu, it was totally a surprise you. Bah, nak ki South America ki sampel, aduh South ki lang very unsafe. Dan nak kalian cuma nginga double, kat kabenta badi manle, ni collect ini sampel ru umdai bang ngishule lumar ring daya kat kata ka standard of procedure balabu ring baka fasai baling baka food and safety department government of Meghalaya te hari nak kalian usiam ru matrai lada udau dia kini report ke jong iru matrai un sapha hila jong ki expert ling baka PhD department bakin conduct na bakin le kini ka test ini sampel te ya kata ka song min sepek water bottle mo tam ku buat naba nanti kena te nak kalian keseng kalau bah hoi is happy sim ni senjam tu nomor pun sini ngai kendo pada ki ya kita ki officer pada jong fasai ki orang bah sisin ma ada untuk utak fasai certification mostly kilong kibiang kemde kita ki ki baham bam sengai te rewan kata ru nak kalian keseng ina anle skiwi betah